baritazariwe nutazana imetso y'umwana dore baraguca amano baritazariwe nutazana imetso y'umwana dore baraguca amano. Eyo it's your boy G Bruce Mentola. Nari mezeyo wallahi. Yes, nongeye kubaramutsa rero n'umuhungu wanyu G Bruce, umwe mu byamamare mufite kabisa bitikoraho, big producer nkabana musician artist muri iki gihugu. Mwese murabizi by the way. Cyambere na mbere mbasabye no gukora ga subscribe kuri Peace Media TV, Peace Media Empire, ubundi tubahe show. So narinje rero kugira ngo mbaganirizeho iminota nk'itatu mbibutsa abo turibo. Hari ababa barabyibagiwe ngo ese ngo mwagiye he, ngo ese ngo muri he. Turi mu bikorwa, turi mu kazi kabisa, ngira ngo mumaze iminsi mubona show ndimo ndagenda mbahereza ni njyewe kabisa. Rero nka Peace Media team bambwiye bati dusuhuriza abantu bacu, bahe shout out kabisa. Mwese mbahaye shout out. Nanje kubabwira rero ko muri iyi minsi turi busy cyane, turahuze. Peace Media turahuze cyane. Dufite igikorwa cyitwa Menyekana Project cyatangiwe na company ya Peace Media Empire, ibifashijwemo n'akarere ka Kirehe, ikigo cy'urubyiruko cya Yego Center cya Kirehe, ndetse n'abandi baterankunga banyuranye. Kandi umuterankunga mukuru nanone ubiri inyuma akaba ari Peace Media Selfway. Ubwo urumva rero icyo gikorwa twagitangiriye mu ahitwa Gahara, tugera ahitwa Nasho, tugera ahitwa Nyamugari. Rero ubu ngubu mu getting ready soon as very possible kuri iki cyumweru turaba tugeze ahitwa Nyarubuye. Rero mube tayari ebana bahanzi, abantu biyumvamo impano, abantu bumva bafite inzozi zo kuzagira icyo bageraho muri no music kabisa. Ndabararikira kuzaba muhari, muze muri benshi kugira ngo umurenge wanyu uzaze mu mirenge iri kwitwara neza muri iki gikorwa. Kandi murabizi neza uko gahunda imeze, ni hejuru cyane.